आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी सरकार असना मियाम हकसेल अमसुंग शिक्षा गी लमदा एहन मेमेंग थम्बगा लोइनना तोंगान तोंगानबा याइफा थोरांग सिंग पाइखतली मणिपुर नौना मियोई 13 कोविड पॉजिटिव ओइखी मियोई 9 नाबा फखी मियोई अनि लाइचत असदगी लैखिदे जनता दल यूनाइटेड हाइरी राज्य असदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रिपील तौबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगत सागतपा नुपीसिंग शक्ति पीबदा युमफम ओइरगा मिखल थेंगनगनी यूथ एफेयर्स मंत्री लेटपाउ हाउकिपना हाइरी मोरीगी लंबी सिंग मार्च था फाउबदा कोइलास थाद्रबदी मई लेनबा सिंग मथक्ता थबक लौखतलगनी अमसुंग केंद्र की शिक्षा अमसुंग मपालथरम राज्य मंत्री आरके रंजन हाइरी संसद के मथंगी मिफमदा हायर एजुकेशन कमीशन की बिल लमा यूजीसी की महुत सिनबा पुथोकलगनी Laibag asna COVID vaccine dose koti samanga yangkai yung kapna honoring zerak asida anoba corona variant sin thorak le hari vasina amukasu nungnang bapohalle phibam asda ikoina tabiri be miyamda hek yaba makhi athuba matamda vaccine dose suna kapthok pinaba amasung atupa miyoising vaccine kapda mateng pangbinaba apil tawjari laisat asdi ngakthoknaba asama thong ahumasi inbiyu face mask upiyu fotaruke social distancing thambiyu maimit amadi khosa sengna hamdok piyu COVID-19 amai lenaba e-pau singdamak National Helpline number sing 0112397 8046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 038524116668 amasung 1800345381 phone tawbiyo Hauzik mapungoiba pau मुख्यमंत्री नोथमन बिरेन सिंह हाइरी सरकार असना मियाम हकसेल अमसुंग शिक्षा गी लमदा हेनबे मियंग संगदुना तोंगान तोंगान बे याइफा थरांग सिंह पाइखतली जेनिम्स लिंखत खेबेगी तरामरी रक सुबह कुमोन थरमदा सरुक यारदुना मुख्यमंत्री नहाई हंदकता नौन हौदोखिवा हेल्थ फॉर ऑल स्कीम ना डॉक्टर नर्स अमसु हेल्थ केयर वर्कर सिंगना युमथोंग संगदुना हकसेल कुदोंग साबा पीरी COVID-19 लाइचत मतमदा मियांग ममल यामलबा पुंसी कनब होनबदा डॉक्टर नर्स अमसुंग आसासना लोकिबा थौदांग मुख्यमंत्री न सिंह थाखी रिम्स पो एम्स के थाकता पुखत पिनबा सरकार असना हनबा लेतना केंद्र तकना रिहाइरदुना मुख्यमंत्री हाई PPP मॉडल दा जेनिम्स अथुब मतमदा कैंसर हॉस्पिटल अम लिंगलगनी मसिगी मथक्ता जेनिम्स ता MBBS सिट मसि हेंगत पिनबा हकसेल मंत्रालय दा तकसिनदुना लाकली स्टेट ऑफ स्टेटस अवार्ड लेसिंगनी कुनमाथोइदा मणिपुर अवार्ड अहुम फंकी हारेदुना मुख्यमंत्री हाई लेमजेनिंगे ओइबा मना सिंगा से मियामगी मतेंग अमदे मियाम पुन होनबदगी फंगबनी मियुगी सेवा तौनिंग ngaतनी डॉक्टर बाय प्रोफेशन चॉइस सर्विस थबक बदि लोइग्रे दो मि यामना क्रूशियल ओइबा सिबा संबगी स्टेज दो बार्गेनिंग पॉइंट तौना म तौ आइंगोन कितंग फिल तौगे ऑक्सीजन फंगदबगी हा का लावदना कपनदना असिबा पुथोकपगी पगी लाइनरी बे स्टेज द साखोय अदु तौरोय हाइबगी मेंटलिटी म लाखेबदा मत प्लीज अदु तौबि लाइदोंग लानरिबा मीना सिगे प्रोफेशन सिदा कालिदे थौरमदा मुख्यमंत्री ना जेनिम्स हॉस्पिटल दा PSA ऑक्सीजन प्लांट अमसुंग सिटी स्कैन मशीन संगाखी मसी मथक्ता जेनिम्स ता अनोबा SBI गे ब्रांच समसु हांगदोखी थौरमदा मुख्यमंत्री ना जेनिम्स की मखोंग मतंग ताखरबा महरोय सिंगदा मना मथुम येनथोखी अफबा चिंजाक चादुन हकसांग फना थमसे हाइबा पांदमदा मुख्यमंत्री ना ngasi ayuk waklathon amal alam thaki waklathon adu lamfelgi medical directorate gi lam thaki bani मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमैदि मियोई 13 कोविड पॉजिटिव ओइखी मियोई 9 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी अमसु मियोई अनि लाइचत असिदगी लैखिदे राज्य हकसेल विभागना थोकपा चेरोल अमदा हाई हौजि एक्टिव केस सनी अहुम लैरी अपुनबा पॉजिटिव केस लाख अमगा लेसिंग कुनमंगा चातुक तरहुमदगी मनुंगदा लाख अमगा लेसिंग कुलहुमदे चामली 13 नाबा फखरे नाबा फबगी सांगसाद मपुरा 9.2 हौजिक फावबदा लाइचत असिदगी लैखिदबा अपुनबा मसिंग लिसिंग अमगा समापन मपुद्रा मंगा सुरे ngasi namidang oiram phawda puna vaccine dose la kunithoi lesing humputare chatret ni punithoi kaukre ngasi gi oina dose lesing mariga chatret mapudra taret kaukhi
राज्यपाल ला गणेशन ngasi राजभवन दा उखरुल कामजोंग तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिला की डेपुटी कमिश्नर सिंह उनखरे उनबा अदुदा डेपुटी कमिश्नर सिंह मखोई की जिला सिंह पाइखतलिबा तोंगान तोंगान बा सरकार की स्कीम्स की मतंग दा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीखी थरोम दा वांगांग बदा राज्यपाल न हाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंहदगी मखोई जिला सिंह मई लेने वाफम सिंह ताबा फंगबा असि जिला सिंह अदुदा मसा हकथेनना चलुबगा जप माने महकना हाई मणिपुर राज्यपाल ओन हे वासक लौबदगी हौजिक फाउद राज्य अस्की जिला अयामदा चलुरे अमसुंग जिला खरददी यौब ngamdaba aduda nungnang phungdokladuna mahakna hai sarkar gi tongan tongan be scheme sing amsu program sing asi miyamda hakthengna yauba ngamlibra haibishini Azadi ka Amrit Mahotsav tharunga mai lenena nomaijing numit khuding gi ningtam lanjang mai lenena akanaba tharum sing leptana sandokli Hayin nomaijing numit ayupung 3 nifu da Akashbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa akanaba thoram kala pani da loi thakiba Manipur gi athauba asangba kut tahanjagani tharomasi kangla amsu sangai channel animuta taba fangani YouTube channel air Imphal news da su tharomasi taba fangani tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Janata Dal United JDU की नेशनल प्रेसिडेंट अमसों लोकसभा एमपी राजीव रंजन सिंह ने हाईरी राज्य अस्की लागली विधानसभा मिखल दा JDU ना असेट पर फिरप के लोने मिखल थेंगनगनी इम्फाल हफ्ता कांजे बुदंगसी पांगथोखिबा दल असगी मेगा पॉलिटिकल असेंबली दा श्री रंजन हाई राज्य अस्की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक रिपील तवा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह सेमगा सागत पा नुपिसिंग शक्ति पीबा अमसों साना खोनबी पीबा बगत हनबदा युमफम ओइरगा मिखल थेंगनगनी Mahakna hai awang pol lamdamda Manipur asi khwaidi moriba राज्य amani maram aduna Manipur asi sakhotaba yade sakhot lambida thinthari mahakna hai Manipur in harol sing asi sana khonobgi lam thaitoi singtoi lamdam amani Sri Rajiv Ranjan hai North Eastern states में एक मणिपुर इंपॉर्टेंट स्टेट है जो मणिपुर का विकास होना चाहिए मणिपुर का विकास उतना नहीं हुआ मणिपुर में डेवलपमेंट का घोर अभाव है मणिपुर में कई तरह की चीजें हैं स्पोर्ट्स की इतनी संभावनाएं हैं यहाँ के नौजवानों में खेल कूद के प्रति आकर्षण है उनमें प्रतिभा है उनमें क्षमता है और अगर मणिपुर के नौजवानों के खेल कूद के प्रतिभा का इस्तेमाल अगर किया होता तो आज पूरे देश में खेल कूद में सिर्फ मणिपुर नजर आता दूसरा कोई राज्य नजर नहीं है Thorom adu saru yakiba JDU gi state president hanagi mantri Hangkhan Pau title na hai lalba mikhal esta JDU na sauna mai paktona karigumba sarkar semangam labadi lamdam asigi sothana laiba infrastructure sing asi semganaba enmemeng sangani Youth Affairs samso sports mantri latpau hawkip na hairi Tenobal jila gi more subdivision da PMGSY gi makhada assembly lambi sing March tha fawda koilas thadrabadi mai leine basigi mathakta thabak lakot lagani more gi Galngam Lemtol Playground Pangthopa Public Outreach Program na saru yaraduna mantri na hai Laglib Raja Bidhan Sabha Mikhal Mamangda More de Labor Lambi Khudimag Koilas Thabagaloina na Tongan Pham Sing da KV Sani Yankhai gi Transformer amamam khilagani Masigi mathakta ngamkhagi sar asta ising gi khudongsa da basing mayok na ribasi kongna ba company amana water supply project packet pagaloina na water supply testing lab amasu thamlagani Mantri na makhata na hai Imphal more lambi da pot puthok pasin tawbda kudong sa ba kya mayok nariba adu aina yaba polam singdadi athing badu khara komthok hanaba IGR South Kawari sanaduna athuba matam da yahalagani masigi mathakta more da athuba matam da Transit Hotel amasu sangaragani Rural Development amsung Panchayati Raj Mantri Thonga Besojit na hairi Dindel Upadhyay Gramin Kaushal Yojana gi makhada hauzik fawda candidate lising ahomga samngani phumanga tongan balam singda training fangkre masigi manung de mioi lising ani subnani phuni thoi tongan organization singda thabak tawkre Azadi ka Amrit Mahotsav tharunga mai lenen Imphal da pangthokpa nimit ni chatharakpa Jofia lising kun ma toi losinbagi thromda wa ngangbada mantri na hai Yojana asigi makhad English ngani kulhunde phawgi manungda candidate lising taraga sangwa tarani pan training pinaba pandam thamli Mantri na hai asigumba thabak pinaba mela asi jila khudingmakta nimit ni pangthokani Skip masisana hanbada Manipur asi mangjal thaba rajam oiri haireduna mantri na hai COVID laisana maram oiduna asigumba mela sing asi pangthona bhona bada thintha hale na oiri binupi singna entrepreneur oiduna start scheme gi khudang sa basing longna bhona gadabani Lagliba Manipur Bidhansabha Mikhal gi matang da voter sing boning china bhab thanabagi pandam da Bharat Sarkar gi Information and Broadcasting Mantralaya gi makhada Regional Outreach Bureau amasung
Press Information Bureau na puna sinduna ihan hanba oina mim changdana bagi thorom am pangthok kadori voters singda awareness biba voter literacy thagot na ba masung electoral ken ha oidiba kanglop singda appeal tawhan gadaba noningba mim singi kuthang da miya mugana tantra da saru yahan bagi pandam da masi pangthok pani mim sing adu Manipuri natra English da voters na haning na thorok tuna vote thada ning bi itel pohan ba mongongi oigedabani mim contest asda sabinsan tawbi areba nimit tha si konmari fawbani asigidamak makok mathang am suba taba singda mathang sna lupa lesing tara lesing taret amasung lesing mangagi senpamana oina pigani aduga masida saru yaba mi khuding makta certificate amam pigani voters EVM ama DVPAT ke maram mamut tana khangan bab thanwi pandam da district election officer jibam sinduna EVM ama de machine sing puduna masibo sijina ba ama de voters na bot thada matam da tangai fadana khangdaba yadaba hiram kya khana awareness program ama jila asiki tongan pham sing da pangthokli Bishnupur jila ke Nambol Bishnupuram sumoirang electoral registration officer sing na EVM VVPAT sing khuloi hanebagi camp sing jila asiki tongan ba mafam sing da pangthokli Taas ki tara maridi kunmari phaba batar singda makhoi na pamna thadariba masage bot singa do zumina tragal lali habido khangan na baso ki mateng na hairiba kem as yaro singna shin bani akas bani Imphal dagi pau tabiri kenage shiksha amasung palthom raija mantri Rajkumar Ranjan singna hairi anopa national education policy asna shiksha gi lamda awan ba purakna bandam thamli Vetani Christian College Rajapur lingkhat ki bi Golden Jubilee thorom da sar yaraduna Dr Ranjan hai Haujik laiba University Grant Commission asi semdokna ba sarkar ge thorang leire magna hai sangsad ki mathang bifam higher education commission bill lama UGC mohor sinaba puthok lagani commission asida maru oiba division mari legani division sing adu di ordinance rules and regulation finance amas infrastructure amadi digitization of education institution ni mantri hai COVID-19 laichat asina laiba as anoba makali laik tambi begi mawong amalakle asigumba hybrid mode as education gilam de hena suna bo irakli mahakna hai higher education gilam mas mapalai bas na pakthok chakthok na ba sarkar asigi asep pa firep laire India at the moment the national new education policy is aiming to revolutionize whole structure of the education system and even the University Grants Commission has been trying to transform. In the next session of the parliament there will be a bill called Higher Education Commission in place of UGC. There will be 4 distinct divisions in the Education Commission. Uttar Pradesh ke khwaidi sang expressway Ganga expressway Sajanpur jila da sanaba Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi jatra hunkre expressway si sabagi maroiba pandam di Pradhanmantri ge manglan leiba gasigi lami thongi phibam hena phagan bahaiba wakalon da paikhat pani haujik sanabagi pau Kumal lampak artificial tap round sanari batara mari suba Manipur state leaking asigi match ta young physics union na Mubanlai athletics pu panjil ani sunada thoi kre ani suba match ta na Gangam soccer club na Neroka FC pu panjil ama sunada maiti ba piki Taret suba Imani Trophy Village West Men's Open Football Tournament ki ngasigi match singda SYC sana Sabina YDCB thamna popu panjil ani sunada duga YDCA amasung YPC gwal tabi panjil amata sanadna draw set kre Taretsuba Mesta Gyanan FC na LCYC bu panjil ama sinoda duga aroiba Mesta na FC Rhino amasung Sangkai Village panjil amata sanadra draw set kre Loisilakpada COVID-19 dingak thokna ba COVID vaccine kapthokpa face mask upa phutaruk lamna leiwa khut chamadi maimit tarutana na thamba haiba achamathong singa na setpina ba amukane ning singjari aroibada maroyo pau amuk hana Mukhyamantri N Biren hairi sarkar asna miyam haksel amasung shiksha gi lamda ehno meng thammagaloina na tungan ba yaifa tharang sing paikhatli Manipur da nong mi tratro COVID positive oiki mi mapana na ba faki mi ani laichat asdei laiki de Janata Dal United hairi Raja Astik Armed Forces Special Power Sec repeal tauba infrastructure system ga sagat pa nupising sakti pi ba da yumpham oiraga mikal thengnagani Youth Affairs Mantrilet Pau Haukip na hairi more gilambi sing Mars tha fawboda koilas thadrabadi mai leina basing mathak thabak lokot lagani amasung kendra ge siksam sma palthom raija mantri Arkaranjan hairi sangsad ke mathang mifam da Higher Education Commission ge billama UCC gi mahut chinaba pothok lagani pauloi jare